Ankethi cia mwanya muraithiri wa Meru TV nkirigaira gutinda kwagirite kunde kura wathi na bena kwa gitinda muthenya wa imthi uri muthenya wa Jumapili kana ntugu ya kiumia tariki 24 mweri wa 8 mwaka wa 2025 na giteyo gikinene mbitigiria ngwate ogeni kirindeto cietu na njira kana na kirindeto cietu cia themwe cia ugoro nyukambita Lilian Mwangangi. Tukiambiria na ndeto cietu anabairi umwe wa miaka 16 na ungi wa 17 kuma gicigo mbunge gia Tigania East iborerete rujeni rwa muro wa Garideru urawe gwandini ya Kisima Bore gicigo mbunge kia Bore kaunti ya Meru muthenya wa Aramichi. Mwankira kagitani gaka batiumbite kwigwa bakiona mwiri wa anababa anande aciari endwa na tori banture ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kuthina mbere na kwigwa kibatetheria gucwa mwiri wa anababa nikenda bomba kwigwa bakinogo kwa riboti ya Mwendo Laibun. Mushiyomo kuma Tigania East na baraba tuerengari ndare gicigo mbunge kia Bore bari na keba nyuma ya nabo bele barabara yeto baliongera kurira ruyene bakieria kuthambira untu bakuwa bari na ntuko ithatu na iberetie buru bacho ende batibonete kinya nyuma ya Red Cross ya Laikipio batethia batwi kuma icho twithirite turia mwerene twichwa antu baile baukumire ndakaiyele ndakainini miaka 16 na 17 ana banini ibaukumira ruine bakithambaira na baurira itotethetwe thirikari ya Laikipia County na Red Cross ko bachwa na finally tutafanikiwa kwa ubatwi ya tori kuma twina ntuko ithatu tutete ngugi tutina untu bakuthithia kinya umwe marito akwa bita Boniface Mugambi bumete Tigania Karama Ward twa Mheshimiwa Mpuru wa Bori na ana baba arukira ruene ibetu ba family na baukumira ruene kuma Alhamisi mwankaru wa Sunday batwe antu batu ona batethi ba Laikipia no ndo thirikari ko ya nao na baba raire na antu Red Cross na antu ba Laikipia mwanga thai batwe tuna ntukuru ari ni ntuko ya inya ana betu ba ruene. Tuko na huzuni sana kutoka Aramisi. Hawa watoto wetu walipoingia kwa hii maji, mmoja aliingia akiogelea, mmoja alipokwenda kuingia ndani, huyo mwingine akaingia kumsaidia, naye alipoenda kumsaidia wakapotelea. Kwa na barukire ndemu ne betete kuthambira na itweretie njira cionthe antu bare Red beya na thirikari ya county na ibagerete ntuku cionthe Aramisi na Njuma na Nyanjwa mosi orono barikuo itukuromba tuka ya kwithira ku mutethio bunge mbuya kuonekana antu ba ibatethwe kenda family ka ikomba kuona na babao tonto kinya buri kubumbiya kubangika batibonete na rero mbale onekere thirikari ya kaunti ya Meru bawatanirete na thirikari ya kaunti ya Laikipia wamo na mbunge obatethia na njira yo baswira ataalamu bakuthambira nikenda babatethia kurita miri ya endwa bo Koito kuromba thirikari ya Meru ichiumirie nonto iba mami kabisa baitoro batina divers batina Red Cross na boba batere kwithira baiba mbere kwithira bainturai Laikipia ni otukona itutethia na njira cionthe na mantu ya maingi kwa uiba batere kwithira baria baitutetha cia ura baumba nonto batwi ya wananchi tutina uwezo bwa kurita antu bauruine lakini thirikari kia kwia ina machineries ciao ura bamba kumenya kithiri Kenya ne bamba okombora kana bamba kumenya ura bamba gututethia kurita miriu kuwendre badu tukuromba MP ba Meru na governor Meru County watanire bututethia na antu baba rui baneve ba baturitire na babe turuine kenda tomba at least kuomba inya no kunya no ntu batu kuma Alhamisi mwangaru ari ro yake to kunyo tutire inya kuromba kuria
vijana wamekuwa wakiingia ndani na kuzama na kukufia hapo ndani. Wengine huwa wanaenda labda kujaribu kuogelea, wengine ku make fun pale, wengine kupumzika, lakini wanaingia ndani. In an attempt kujaribu kuogelea, wengine wanaenda kujaribu kuwaokoa, nao pia wanazama. So it happen mara mbili. A few years ago vijana wawili waliingia, kwanza akatangulia, alafu mwingine akajaribu kwenda kumwokoa, wote walizama na tuliwatoa na wakaenda wakazikwa. Alafu pia 3-4 days ago hao wengine pia mmoja aliingia, mwingine kwenda kujaribu kumwokoa pia akazama. Incidentally hawa wote si watu wa huku, ni watu ambao wamekuja labda biashara zao, vibarua. Manake wenyeji karibu wote wanajua kuogelea. Hawa huwa hawajui kuogelea, na unajua sometimes maji ni very tempting wakati hasa kuna joto kujaribu kucheza pale. So tunaonya watu, ikiwa hauna ujuzi wa kuogelea, kaa mbali na maji. Sasa kuna hawa wawili tumejaribu kuwatoa tangu juzi, wanaingia mwendo wa saa 8 na ilishindikana. Jana tumeshinda huko na watu wa Red Cross na timu ya kutoka Laikipia County Aqua Rescue Team, lakini hatukufaulu mpaka giza ikaingia. We called it off. Leo ni siku ya Sunday, sasa watu wanapumzika, tuanzie tena kesho. Hivi sasa familia za hao waliopotea pale ndani ya maji bado wako wamefanyiwa counseling na watu wa Red Cross. At least saizi wako relax, ngoja miili itoke ili kwamba waende wakaizike. Timu ya DCI wamekuwa on the ground kila siku, wamekuwa nasi. Polisi wa hapa Ngaregere Police Post pia wamekuwa nasi. Tuboiza Police Station, Umande, wote tumekuwa tukijumuika pamoja kujaribu kuondoa hiyo miili, lakini imeshindikana. So na caution watu wote, hasa vijana, waepuke maji. Kiripotera Meru TV kuma Ngarendare Bore Mbitawa Mwende wala Iboni. Igwerigiro bakwa anabau bakathina bena kwigwa bakionekana pore chietu kiri nja kana family ya anabau bombete kwigwa bagitutiga gatorekane na ndeto inu turaithirie mantu magi siasa. Mubunge wa Icigo mbunge gia Tigani Stimporo wa Bore akiaria muthenya wa mthi na thiete na mbere na kuigwa kithetera kiama kia NUPEU ngiruke kiuga kiama giki kathi na mbere na kuigwa gikirungamia aruiri ite kuma kirigiti kia ngavana mwanka giti kia MCA ngiruki Mporo kirirwari rwake na thiete na mbere na kuigwa kiromba atongeria asiasa bonde baraba kuromba ite kuthi na mbere na kuigwa bakithingira kiri kiama giki kia NUPEU ni kenda baromba na kyokura. Nawe mwandiki munene wa kiama giki Meru Franklin Karute na umirite na kuwata mbaru miario no nkiruke kiuga inyangavana urikuo wa Meru Reverend Mutumato Ithingia akarugama na kiama kia NUPEU mwaka wa 2027. Tutazidi kumwombea rais na tutaombea serikali na tutaombea viongozi wetu, maana kile tunataka ni maendeleo. Ama namna gani?
na kiama kile ya mkuu kiama kia Meru kiama kia Regina kiama kia Karei kiama kia Tirindi kiama ya Kwabia kiama kia Mwenda kiama ya Kwabia kiama kia Wegodi. Na tukirekana na inu gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntoithingia muthenya wa mthi tongereretie atongeria Kathumba Ariogo munini wake Linda Kiome sisi wa kaunti ya Meru wamwe na abunge bambunge ya kaunti ya Meru Ariogo munini wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru Mwenda Ali kiri kiatho gya guchokia nkatho na kio gikuruthikite kanisani ya Methodist ya Maua na kiaria atongeria baba bathiete na mbere kwa bakiwa kiatho giki ikiaruthitwe nikenda gukungwira thiri na ukiri burabonekanite Meru kuma gavana Mutuma Ntoithingia akuthukia giti. Nikiathone kiocokia nkatho kanisani ya Maua Methodist araindi gavana wa Meru Mutuma Ntoithingia munini ukenwa Linda Kiome amwe na county assembly ya Meru batongoretwe ni deputy speaker nwe Mwenda Ali bakinyite kanisani ye kenda ucokia nkatho ndwari tukocokeria murumu nkatho ndori kanyire kainacho nimbi mwene nara gavana twitire katwitire nao twiyete kuwirwa no to county yetu ina amani kana teu toteweretwe twina county ina amani na Meru county bombe igo gutonga gukurukira kiewa kirone ngeri ni murungu wetu ningucokia ngatho muno no tukwa kwithira nugo tutongeria ndene ya kanisa twigere gucokeria mwathani nkatho nontu ni bwega gucokeria mwathani nkatho ndeya na timu yekwa ya Tingugiba County tweya na waheshimiwa wa Meru County Assembly and all the leaders that have stood before us nikenda twira mwathani ni bwega nontu bwa mantu ya maingi yaratuthithiritie kaitene kau kiaria bawite tumike ucokia nkatho ni kwithira monka thai Meru ni thirite na thiri kumania na mpangere thirite kilukirite miaka ile hithiri nowe nyala bangi beta sidi bana kile wete kwa no mutuma so ito mbalia na twende huko ya tumekuwa na hospitali yetu ya kitengo cha 5 gavana kuingia kwa baada ya miezi 3 tunapata takriban nusu bilioni ile hospitali iweze kuvushwa katika kitengo cha 6 ambayo iko na waajiriwa takriban 2000 wakienda kitengo kile cha juu si tutajiri wengine Woniku mandiko join His Excellency witanaire na wenguge na supported office yekwa deputy governor na mpete geteo muno na mpete kanyaga gwita nguge na mpete nguge nyingi muno cha wita. God has restored back dignity ya Meru. God has restored back the peace and tranquility ila torea Meru to enjoy Pope John Paul II inchokaira mantu yomuno augire peace is development and development is peace. So rira twina thirira twina ondene ya Meru, nobody should take this for granted. It is the foundation, it is the environment, it is the bedrock, kana the motherboard ya development ila chionde tukabwithia ndene ya Meru. Nikiripotera Meru TV kuma kanisani ya Maua Methodist Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja Ibwega mukiri wonkoja nawe munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome na tongoreretie kigomano gya kanisa chia Pentecostal Calvary nikenda gukungwira mianka 60 nkiruki kirigi kukigomano giki kuthire na mbere na kwigwa bakiruguria wa kibwa dispensary kienini ya kanisa ino nkiruki bakiromba thirikari kuthina mbere na kwa bakiwa tambaru na Linda Kiome ura ni munini wa gavana akithina mbere na kwigwa kibaikira wira ne thirikari ya Meru rungu rwa gavana Reverend Mutuma Ntoithingia ikathina mbere na kwigwa igitetheria kiri ugima wa mwiri. Munini wa gavana Linda Kiome ikinyite kiri mambura ja kanisa ya East Africa Pentecostal Churches Calvary gukungwira mwana bo miaka 60 kuma kanisa je kwanjiria
kanisa ijiri na mworoto jwa kwanjira cibitari kiwanja na gikigutetheria karibantere jina utungata bwa mwiri Linda Kiome nethirite kigweta thirikari ya kaunti ya Meru iri musarine jwa mbere kwagirithia utungata kire ya Meru aria ugite bagone bagwatanite na thirikari nene kwanjira mutaratara jwa gwitithia ngathi cibitari ya Meru njenero. Kana wetu netere kuromba His Excellency President wetu William Ruto okiria cibitari yetu ya Meru General ikende kinya kiwango kia Kenyatta National Hospital. Benefit yetu anto betu ikuongera madaktari, kuongera bed capacity, kuongera specialist na konyia murigo jwa kuita anto betu kumaja gweta kuona madaktari nara Nairobi. The effect, Dr. Patrick, of raising Meru Teaching and Referral Hospital with the status level 6 is the ripple effect is that cibitari iria chionde chirare lower positions that is the net ripple effect. Patrick Bucha ukomereria matagite kia mbungu wa Northimenti uria kinyawe gwikinyetie mambure jajana withirite agitirira kanisa eje gwa Kagita na atumire kanya gakuromba munini wa gavana Linda Kiome guka ukia maguru kuona gicigo bunge kia Northimenti gite gutigirwo nyuma kire mirandi ya weti na mbere akigweta kuthukanga kwa barabara cia gicigo bunge giki. Your Excellency, oni ndagwirire muno ndi kuona ntu bakithoka bejo kuona ntu barabara ere kithoka na ugo ini bokwa kithoka inyana na barabara ni yo itaira ndenda mwaroshia tondu gwita mwaroshia ni odi uronke wite chugo wite gyaki kunde na nagwetu gitugu kwi barabara ilio ilidewa county cha county Ruje classification ABCD. I think kila tukuromba tontu mwana wetu na kindi kimwenda sana tontu uga kirauni kile awai kirauni kile jawai na goi mwana wetu tutegerere mantu ya barabara ekuru batukumba wita sibitari batukumba wita markets ana batukumba wita skuru kokara embera DG ngoko cha mutano nyakwe no chikore waiteri nonto kajira katageta atia katathithwa nare anjana ho kuigwa daktari akiugira lakini development chiambere che kuthithwa daktari utathiurunka chugu utathiurunka kiroero no utathiurunka ndene kambiti katutumbe kuthithaniria muno nto machine nemwe machine ererare au daktari igukara I think mweri jomwe ne umweshimwa aratwira mweshimwa Bobichi kera thokire kino ntu kurarungikire lakini machine ne kuthithwa ni Linda Kiome ethirite agitetera thirikari ya kaunti akiuga bari mutaratara ne jwa kwagirithia tubarabara tunthe ja kaunti ya Meru akiuga ni bejite na mubango jwa kwagirithia tubarabara twa mature na gukurukira teknolojia ya Donum thithia njira guntu kuria kwina swampy areas na technology wetu tumira mbeche nyingi na nio kinya batu tukwenda ku adopt throughout the county kuthithia njira chetu because it is cheap na effective. Kiripoti na Meru TV kuma Kalvari gicigo bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Aibwega Mutugi wa Kiambi igatume Northimenti to the Centrimenti aramu bunge wa Mwekuru akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngui wa Mwindu aliongete gicigo bunge ki muthenya we mthi na kirirwari rwake nonekanitie kuthina mbere na kuigwa kithetera thirikari na kuromba akenya o amwe na Meru kwa jumla abathina mbere na kuigwa bakiwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki. Riria waigua Susan Ngugi wa Mwindu ntije mathugania jaku jakwiraga atia indi Susan Ngugi wa Mwindu ni women rep wa Tharaka Nithi na kankwenda gukwira atiri ni mutongeria nchamba uria umirite kagitene gaka na akienda kumenyithia antu uma gitumi gia kuthingatana na kindi ni kiriku na niki antu batibwite kuthingata wa Munyoro. Wa Susan Ngugi wa Mwindu, woman representative wa Tharaka Nithi County. Mami wako na kuwa Meru Central. Mheshimiwa Ngosine Central. Mheshimiwa Ngosine anajua mpaka kwa mamangu
wakina mamangu nyumbani. Kama ni nzuri nasema ni nzuri. Huko ni sasa kwa mwingine mnge arabi ya waratisha titaino. Agora kobia teno. Adia be printi tuta movement kazi bila break KBB uratania ngoma kiongando wetu. Nukuona takame nieba mtu wetu bai. Nukuona takamo yako enegeba tata mwanake. Nukuona tambe enegeba babu wetu baba. Ila wiki rumgeba mtu wetu. Na tigo yetu kwenda tudari mambo ya Meru Centro. Ba mtu wetu wakabira tu mwana mare. Tia kwa nishio. Antobeto ba Meru County. Antobeto ba Bochi Centro. Mheshimiwa Kijira kwa kuwetera manto mwombe dikaragotarania. Nara taraka kato mberetio pokea. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya niti bridge, maendeleo ya agriculture, majani mareti inge bei, kauli kareti inge bei, fertilizer ziko machine hapo mlangoni. Antobeto ba Meru Centro, Karimenti Centro. Tempo ni Antobeto. Ndawa mheshimiwa Karambu ile nia au mambo ya KBC profesa Kidore Kiendeke, noe tumbete kwao. Antoba mwisho kudiwa profesa Kidore Kiendeke rare koroba Meru County. Antoba mwisho kudiwa profesa Kidore Kiendeke rare bloggers ba Meru County. Antoba mwisho kudiwa profesa Kidore Kiendeke boro rare media Meru County. Katia boriani tera mtu akokera rokere akagamba akaringa ngobadi agekera agetia kiwa lite kwa munyoro. Ore dinogi gatete ngamba na welwe. Ore dinogi gatete umare welwe. Ore dinogi gatete msie welwe. Yanane mpiwa dinogi gatete no. Totore tena wa Munyoro assemble miaka karibu miaka 3. Odia tu unaona mtu wa Meru County au mete Tigania au mete Bore au mete Menti ana ambeta kwa kadi kwa deputy president wa Munyoro. Lakini railwe nde no doktore na makinya mantigiri yekwa na menyera ntigiri yekwa medi na ridore yaku menyera ntigiri yekwa menyedi na ndore yaku mungu kedaraga na njau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikureterete kuma Central Imenti. Anatukerekana na ndeto inu turaithire ndeto shingi ara Bishop Muthenja wa kanisa chia EAPC haumerete na kuromba thirikari kuthina mbere kwigwa bakiwata mbaru mirandi mono ya witi na mbere ya mbere ni makanisa iriogo chibitare wa mwena machukuru na mirandi mwanya angerukia kithina mbere kwigwa akiari mamaka gitani karahaba kwambagiria wa kibwa kiriniki kiri gukungwira kiatho kia 60 kuma kana kwambirwa wa kanisa ya EAPC Karivari. Kiatho nigiki na ageni bange baratomba kwitha twina bo ni untu bwa gukungwira miaka 60 kuma rira kanisa hizi yetu yombire ni kwambiria na kinya antu barakuru baratukare nabo antu 16 bara batigari kuma kire antu bareo barabambiriti tubachokeria nkatho inyabo nintu bakione kikira bari nakyo nandi thai uratumba kuga ni miaka 60 ni rugono ni history nandi tukitaga mbere miaka nera twina mbere yetu batwitwe mwathani atwete kionekia kwambiria dispensary antwaja no ntwitwonete antu miaka eu twithiritwe twina bo bithiritwe ndi pastor wa kanisa hizi miaka 34 na miaka 34 antu bau akuru bara baingi uni bithiritwe ndi nabo na imbonete thina iria nyingi bethiritwe bena cio kinyara tuga muntu nete athimirwe riria kuigwa mbuga na kuriwa ikiongo kana na kuigwa mwiri jute karibu ega antu bara baingi wigwa muntu akiuga akugura tundawe tanywa na twijite kwithira antu bamwe bari na thina imwe iria ingiomba kwewa muthega na ikathira nandi na baba ingi beta na njira imwe itisa sawa toigwa mwathani agikira ndene yetu twambirie dispensary aja kinya antu bara bamwe ba ukura muntu akomba kuona ithimi biria akomba kuthimwa nabio na mbuga ngaramete nene imonono ntu bati tore kanisa te atochwa kuthithia biashara indi gatochwa uratuma ni gutethia antu betu baketha bena thirie miri yetu kwa tukuromba inya thirikari yetu ria twina thwani riria kuthithia ntu jabubu thirikari itikirie yumbe kurunga mamona batwi na yumbe ni gututethia ki kuthithia ithithio riri
kana project jau tukuga tomba kwithira turi nayo institution jaire chiomba kwithira iri utethio bunene muno kiri batwi na kiri mugongo nontu kiri gukira kwa mugongo ni riria tugeja institution je skuru yomba kwambirwa igatethia na bara bagaitano bwega na bagaitano inya kiugo kia Murungu na kiugo kire ikombo batethia ndene ya maisha yao nontu nthigurura tukuona igikara antu bara baingi bakwebera kiugo kia Murungu muno ende guketha kwina institution irana bagwitanwa nthoni njega na mukarire jo mwega bakomba ni kwa antu babega ndene uturo bwao nyumene kwau itugwikira moyo institution nyingi kuma kimakanisa bakambiria institution chekumba gutethia ariboti inu igatukinthia muthia wa mara tukubanganiritie ugoro bwe mthi ngakwendera ugoro bubwega bujuri ithani mobyo mwene Nyamurungu ni wambitaga Lilian Mwangangi.